Ngibuye ngingabagxeki laba abamntompayo ubudoda wena wabona umuntu entompa ugwayiphana nendawo yabo. Kubukhulu ukuba indoda. Kubukhulu ukuba indoda yabo laba ababishiyayo ubudoda ngibagxeki. Awucabange nje lo mzuzu ukuthi nali iphepha la liyapaquza embedeni li ready. Uthi ufuna ukubhala ngepeni lakho alifuni ukubhala ipeni. Uyabona ke ipeni make wathuka uthi usokuthi alifuna ukubhala livele lingafuni inhlobo ke caca ukuthi ngathi akusilone lakho leli ipeni leli. Usuke usugaxeleke lapho so ungagaxeli brazo khululeka wena udinga ukuthi uyiclean nje ubaba uDube unembiza ebiza ngokuthi isaha lensimbi kwazi ukuthi iclean ngaphakathi ikhiphe konke ukungcola ngisho ngathi ukudla kwala stay clean iqolo lakho libe fresh ubhale ngepeni engazuthi umshini wokuthunga brazo aphenda specialize ngopowder futhi okwazi ukuthi usize enkonzweni yasekamereni uvuka umuzi angakuhlebi umama brazo so baba uDube utholakala kule number ethi 0725446279 u0725446279 uyadeliver nakaphepha ubaba uDube amafuna ukumvakashela ukuze akusize ezintweni eziningi ayilaphayo ngoba uyinyanga edumile futhi yaziwayo eMgababa laphana ngasemfezi tavern ufike nje wehle khona uthi ucela ubaba uDube inyanga yaziwayo bazokwazi ukuthi bakudirect lapho ziningi izinto asiza kuzona kanti ke ngomhla ka28 March uzobe elaphayana eGoli eProtea Glen eGoli ke opposite engine garage bese kuthi ke ngomhla ka2 April uzobe ekwamakoti rank eCape Town ngamthola ke eCape Town uyatravela kakhulu baba uDube usiza abantu endaweni ezihlukahlukene so emva kwalokho ke ungabuya uzombheka nakhona ekhasini lakhe la ka YouTube uDr Dube umbheke ukuthi iziphi izinto ayilaphayo ezinye ubaba uDube so ngiyabonga kakhulu bafethu nibe nosuku oluhle ningakhohlwa inamba yakhe uyadeliver kaphepha u072 5446279 ngiyabonga ndifuna ukwenza kanjena ndifuna uthetha isiXhosa kuqala andifuna ukukhuluma isiZulu vele ngiyasazi ngiyasikhuluma kodwa ndifuna lento uyibeka ngesiXhosa ndithi umkhulu makwande apha thatha khona ngitsho nabalela ukuthula bamphakamisele mina ndihlala ekudeni kabi e-East London ezantsi elwandle ngihlala e-East London straight ndasuka apha ndawukhwela la eKZN ndathatha iteksi ezibheke eMgababa ndayithola kude impilo ithi ke intetho yamaXhosa usizo ngeke ufane ulithola apha ekhaya ulithola ezizweni ndifuna ukuthi ndiphakamise iflag kababa uDube izogcina ihamba ama-province ngama-province i-Eastern Cape lesithetha ngayo izawuthi Western Cape isuke from Western Cape to Northwest vele nami ivangeli ndiyayishumayela ngoba namona ngosizi endalifumanayo umkhulu ukhe wafumana abantu eCape Town befowunela mna ndabadirector kwamakoti zange ndiye Wallaston kodwa namhlanje utata uKhwalo bathe inkosi hey tata ndingathetha kube kusasa ngale ndoda xolo ukuthi ndithi le ndoda ngumkhulu kum ngumkhulu kungoba ndi-excited ndiyavuya ndithe inkosi baba uDube izinyanya zakwenu zikuvulele yanga nabantwana bakho ngokunjalo ndithi mabaphakame andifuni le legacy kwababa uDube izitshone xa ninengxaki mina indawo yami yokhalela madoda ndithe inkosi